Jedan od onih sportova koji, ako ga se nisi doticao u nekoj mladosti, jako težak sport. Pa da, mislim da je vaterpolo možda jedan od najzahtjevnijih, sigurno ne i najzahtjevnijih, ali sigurno u vrhu po tom segmentu fizičke pripreme i posebno mislim da je upravo važno ova vaša tema ove konferencije, kondicijska priprema. Mislim da je, obzirom sam prošao niz tih faza kao igrač i naravno poslije kao funkcioner u razvoju, u etapama razvoja sporta u tom segmentu. Sjećam se tih treninga koje smo mi radili tamo 84. pred Olimpijske igre u Los Angelesu. To je trebalo po 10 sati dnevno, gdje je segment fizičke pripreme bio možda i 5-6 sati. Kad govorimo o tvojoj karijeri, dakle, 35 godina je bilo otprilike, čini mi se sad mjesec gore, dva manje, 300 nastupa za bivšu državu, 150 nastupa otprilike za Hrvatsku. 2001. godine si rekao to je to, ali nisi otišao u gostiteljstvo. Koljena i dole leđa, što imam stvari. Konkretno sam mislio na ovu borbu, bio teška psihički, jer to je bio uzvrat. Ja sam prvu borbu izgubio i onda su to je veliko psihičko povećanje. Kao što je bilo meč protiv Gonzage, jednostavno nisam smio ni u koju cijelu tu borbu izgubiti. Znači ja sam morao raditi, zato sam malo ziheraški radio jer nisam smio. Bilo me strah svega da ne udarim njega u koljenu, da mi ne bude stopalo, da situacija ne prekine, da se ne raskrvarim i tako dalje. Tako da sam počeo na 100%, što možda nekad nije najatraktivnije za publiku, ali to je za mene bila borba života. Hrvatska kao jedna od najkompetentnijih zemalja u ovome području i ovom konferencijom zadržava taj visoki nivo. O tome će nas danas ovdje, ali sutra educirati niz uglednih trenera, znanstvenika i ostalih stručnjaka koji djeluju u sportu. Veseli me da ovo prestižno događanje okuplja veliki broj ljudi koji ujedno i posjećuju naš grad. Svima njima, od srca, želim da se u našem gradu dobro osjećaju i da iz našeg grada ponesu samo najljepše uspomene.